I nakon preuzimanja od strane Gloria, It's Showtime nastavlja s planiranim eventima. 11. studenog nizozemska promocija prvi put dolazi u Brazil i predstavlja lokalne nade. Pogledajte tko su nasljednici Francisca Pilja i Glaubea Feitoze na priredbi na kojoj će Sahak Parparian braniti pojas prvaka u kategoriji do 85 kg protiv Aleksandra Pereire. It's Showtime iz Sao Paula pogledajte uživo u noći sa subote na nedjelju 11. studenog s početkom u 30 minuta iza ponoći samo na Fight Channelu.